Swastiastu. Nyidedane umat saudaramu sanedahat uang yang titian. Sayuwaki dahating gargita mana titian nyoman Swije, dosen Universitas PGRI Mahasiswa Indonesia. Presiden kecunduk malih ring channel YouTube Indek Pembelajaran Bahasa Miwah Sastra Bali. Ieu dedane ring galahi sane becik puniki Lugurayang Sumatera titiang jagi muningayang ketatuaning rainan suci tumpek landep. Ring galahi sane lintang sampun muningayang titiang mungwing tumpek kecap wit saking tum punika metegas pertemon. Raris empek punika metegas penguntat utawi untating. Pancewara miwah sabdawara mawinan setungil krama indu nemonin rahina sanis cara keliwon pastika nyangre pengerau rainan tumpek wenten tumpek landep sekali mangkin daris wenten tumpek pengarah tumpek kuningan tumpek kerurut tumpek uye utawi tumpek andang miwah tumpek wayang. Raris ring lontar Sundari bungkah wenten kebaosan kocap kruna tumpek punika saking kruna tumampak sane metegas reinkarnasi utawi bermanifestasi. Dados ring raina tumpek landep punika ida Sang Hyang Widiwasa tumedun ring jagati peragayan Sang Hyang Siwa Pasupati micayang warenugraha ring iraga sareng sami ngicenin sane mawasta kesidian kemandian miwah kewicaksanan utawi kewisesan. Kesidian punika saking sidi ngaran sida presida raris iraga kemandian mandi mande metegas mengalir sangkani ngaji keweruhan sane sampun kemulihan duk nyangere biodalan Sang Hyang Aji Saraswati paican ida Sang Hyang Aji Saraswati ngelantur raris kepagehan kepikukuhan duk rainan pager wesi anduk paican ida Sang Hyang Pramesti Guru mampin lantur raris nyangere rainan tumpek landep punika wastan wuku sanika ping kalih. Kruna landep punika kocap metegas runcing. Runcing punika lamang kepradnyanan nyanyi. Runcing punika ring basa Bali metegas tajam dados sane tajam ringan serira duwi wantah pikiran wantah manah wantah pikayun raris ngelantur maiketan ring sane kebaos tumpek landep duaning landep punika metegas runcing tajam kelamangan raris kenia sayang tumpek landep punika pinan keris duaning sering kekadut kewastaning kadutan raris benten keris sane mekati panjang punika mawasta tumak punika wantah gegawan utawi senjata para lingsir duwene dumun ngarepin seluwiring mesek nyanyi. Raris mangkin mesah hiragane manut Aji Saraswati dan sios wantah kebodohan punggung antuk punika ngiring sareng sami haren-haren titiang alit-alit mangda setata jemet melajahan anggur
Raris ring tumpak lanepe puniki manut kecaping sastra tio sering kecaping dresta. Dresta punika kebiasaan-kebiasaan sastra aji agama punika sastra melarapan daging wedhe. Nando punika piragi titiang puniki rianto melarapan sastra landap punika keniasayan antuk keris sane wenten punika wenten kalaring angger serira duwi. Kocap puniki tulang dada duwi wantah keris ring angger. Raris puniki kanto duwi pinaka panggah keris punika. Raris puniki Prabu Sirah duwi pinaka katik utawi pegangan kerise punika. Ando sapunika idedane duaning kelambangan keniasayang merupa keris punika mawinan sangkaning keris punika muwit saking wesi utawi besi kewastanin oleh keramo indune tumpak landepe punika otonan besi. Ngelantur raris penglima teknologi ungkuran puniki wesi besi punika metemahan sepeda motor, dados mobil, mawinan ke baos pinaka otonan mobil. Janten sampun yen anuntang ring kecaping sastra waji agama dan wenten otonan mobil. Duaning wetonan punika wit saking kuruna wetu punika metu punika hari lahir, hari jadi, wau presiden dados ke baos wetonan. Ando punika manut baos ide pedande. Sane maosan mungwing becik nyane rikala tumpak landepe punika kerise puniki kocap sane becik kopo pire melarapan pedak ring sangah kemulan ring rong tengah ngaturang wangi majang ring ide Sangyang Siwa Pasupati. Napi wangi sane presida katur janten manut ke sidang sesuai kemampuan. Manut baos nalingser sane becik kakuran punika wantah daksina pejati. Pinaka serana jati raga mulus bakti ring Ida Sangyang Widiwasa bakti ring Ida Sangyang Siwa Pasupati. Ayabang rin pejatine punika raris malijebosne iraga natap utawi nyurut ayu melarapan punika raris wau melantur iraga ngelaturang pemuspan patut metrisan ye rin ngelantur raris keramaning semah puyung semah ngastawa Sangyang Surya Ditya pinaka saksi ngelantur semah ring Sangyang Pasupati. Ngelantur raris nunas warung graha ring Sangyang Samudaya nunas tirta nunas bija risampun punika wau raris keris sejati sekala sane keduwenan punika ketirtain taler raris wau ke mobil ke motor rike raris ketis-ketisan mobil motor sepeda duwine nenten kocap kepatutan yening dane jero mangku tawi raga ngewedo tawi memantra ring arepan mobile duaning nenten ngotonin mobil punika wantah iraga ngaturang awangi aci ring pemerajan risampune punika ring mobile edan yen mawuwah biokaon mendaging peraya sita edan ke motor ke mobil. Nah dari sini wangi ke bawah punika sejabo ngaturang daksina pejati ring rong tengah pelinggih kemulan ring kiwa miwah ring tengen taler dados aturan canan
taler sodan durus yen upami wewahen malih ring peyasan duwi punika kadur tumpeng barak raris kedagingin menawi meresidayang numas daging ayam barak taler dagingnya nih sane mau pangan nggih itu dane sane dahat uang yang titiang raris indik niasa tajem lancip punika taler maiketan ring duweni raga merupa manah pikiran sane perlu mandor tajem tunasi cang ring ide Sangyang Pasupati mandor iraga meduwe pikiran adnyana pikayun serta luwih tajep gelis presiden ngidepan seluwir daging sastra haji melarapan daging pikayunan pikiran sane ning sane tajem mewastu setate dagi mau pikayun sane luwih hayu sane ning sane rahayu melarapan punika raris setate medal emas wicara utawi bebaosan sane taler ngetisin kayun nenten dengkak dengke nenten setate membede senate gedeg mawinan sangkaning pikayun luwih bebaosan sane ngetisin kayun medu raris parilaksana taler sane setate becik anda punika idadane kesukseman nyangre piodalan utawi rainan jagat rainan suci tumpak landep pemekasnya nih ngaturang semah bakti renyide Sangyang Pasupati Siwa Pasupati mangdai raga sareng sami kena rahajen luwir barang sane keduwenan sane sake menawi sekadi maurip mobil mangdo taler becik kukuh bakuh dan wenten piambeng punapa punapi inggih dadane sane dahat uang yang titiang ampura ping banget punika presida turuning ayang titiang mapiketan ring nyangre sepengerau rainan jagat rainan suci tumpak landep nunas ampura mantuk liring seluwir kekirangan atur titiang mogi-mogi wenten pikenohipun inggih wanda kadiasa punika matur suksema puputang titiang antuk paramo santi om santi 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 om